ibyishimo kuri bajabize kuna habari zote hivyo ndivyo. Amina, 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 usifiwe Jehova. Amina, amina, usifiwe hizi ni shukurani ambazo tumekuletea tena kwa jioni hii ya leo, ambao umetubariki na tumeonekana ni kweli, si kwa nguvu za mwanadamu bali ni kwa mapenzi yako. Daudi alipotabasamu na akachunguza mahali ulimtoa na mahali yupo, ndipo akasema, nalifurahia waliponiambia twende nyumbani Baba. Mwimbaji akaimba vizuri akasema ya kwamba amazina yose azibagira nariko izina rya Yesu rizahora rimurika. Yesu niwe zina rihebuje riruta yandi yose yo mwisi, rifite imbaraga, rifite ubutwari, rifite guhumuriza, rifite gutanga ubwenge, rifite kuzamura. Niyo maana tunasema kwa jioni ya leo, Mungu, yale yote tutakayoyatamka yawe ni mapenzi yako. Paulo anasema vizuri, sio mimi ninaimba, sio mimi ninahubiri, sio mimi ninatukuza, na sio mimi ninasifu, bali ni Kristo ndani yangu. Kwa hiyo huyu mama ambaye umemleta sasa amefika hapa, huyu baba ambaye yuko hapa, mvulana na msichana, kila mmoja kwa kadiri ulivyombariki na kwa mto wake, acha neema ile ya Golgotha pamoja na sisi tutangulie na sisi tukufuate. Tunakushukuru kwa sababu hautanyamaza kimya, uwezo na nguvu na baraka tele. Tunakushangilia kwa makofi kwa sababu wewe ni jibu. Tunashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, ikoze gitangaza kuduhaza umugoroba mwiza kama ambaye ametupa jioni nzuri ya kwa mahali. Abazi kwa Imana yabikoze, wale ambao wanajua ni kwamba Mungu amefanya, bagifita amaboko abiri, ambao wana mikono miwili, bayikomera amashi yo Mana kukurera kushangilia kwa makofi. Yafashe imigisha yose, imigisha yo Mana, ibumbira muri Yesu yafashe imigisha yose, imigisha yo Mana, ibumbira muri Yesu iramuduha. Gaya mahoro biskite kote n'ibyishimo ku Gaya mahoro
Turashimira umushumba na madame we n'abana babo. Tunamshukuru mchungaji na mkewe pamoja na watoto. Turashimira abapastori bose bakorana nabo muri baraza. Tunashukuru wachungaji wote ambao wanafanya pamoja na yeye. Turashimira departement zose z'itorero. Tunashukuru department zote za kanisa. Hari itorero rigitwa gute? Kanisa inaitwaje? Rock. N'abakristo mwese Pamoja na washirika wote. muri abantu beza. Ninyi ni watu wazuri sana. Muri n'intwara. Ninyi ni mashujaa. Muri n'imfura. Ninyi ni waungwana. Nari kubaramutsa mbahaye amaboko. Labda angewasalimia kwa mkono, Ariko munemerere. lakini mkubalie. Komera Imana amashi kubereke. Chapeni makofi mengi kwa sababu ya hiyo. Ngaya mahoro. Dore n'ibyishimo ubuntu bugeretse ku bundi. Ngaya mahoro. Ngaya mahoro. Ngaya mahoro. Dore n'ibyishimo ubuntu bugeretse ku bundi. Ndashimira abashumba bose bari muri iki giterane bayoboye amatorero atandukanye. Anashukuru viongozi wote wa makanisa tofauti ambao wako kwa mkutano huu. Ndashimira n'abakristo mwazanye. Pia anashukuru na washirika wote kwa ujumla. Ibi nibyo bisha bivuga neza. Haya ndiyo yanaongea vizuri. Muririmbyi yararimbye igiswahili aravuga ngo walidumu kwa maombi na vitu vyote vyao. Muririmbyi w'igiswahili aravuga ngo bakomeje kuba mu masengesho n'ibintu byabo byose. Omwenendo wao safi waliwavuta wengine wasiomjua Kristo. Kubw'imyifatiro urugendo rwabo rwiza byatumye abandi nabo babayoboka. Wakaongezeka na injili ya Bwana ikaza. Maze rero ubutumwa bwiza burakomeza. Uwo mutima ni umutima w'abantu bari mu irembo ry'ijuru. Roho hiyo ni roho ya watu ambao wako kwenye lango la mbinguni. Kandi uwo mutima muzawukomeza. Na roho hiyo muendelee kuishikilia. Saba abakristo twese turaha tukomera abakozi b'Imana b'Imana makofi mengi wa Kristo wote. kuko barabikwiriye. Ni hivyo wanastahili. Ndashimira kandi inshuti zanje nabonye abantu bankunda, ndavuga amazina yabo bari muno bose nagiye mbona. Harimo umukozi w'Imana watwakiriye i Burundi, hari ya Nyakabiga, tubishowa Mungu, umubyeyi mama Goreti. Kuna marafiki zake ambao labda hatataja kwa majina, lakini mojawapo ni Pastor Goreti. Werukana tarabu mushumba. Tulipatana wakati alikuwa bado hajakuwa Ariko ibikorwa yakoraga byari bifite umuvuduko. Kazi ambazo alikuwa akifanya kabisa zilikuwa na uharaka wa kumfikisha mahali. Niwe mudamu wakiriye abandi Bujumbura, yarangiza akakira abantu bakiva ku misozi bafite apeti. Buri abantu bo mu cyaro bagira apetite. Yeye ni mojawapo wa mama ambao wamepokea wageni, hata wale ambao wametoka vilimani walikuwa wanataka kula. Yachumba kubuganza akamenya kategori ibintu byose gateye. Yeye hakutayarisha chakula kidogo bali alitayarisha chakula kingi sana. Hari igihe Imana yigeze kuvuga ngo azamu pastor aravuga ngo ndibishoboka. None wakati mmoja Mungu akasema ya kuwa mchungaji, lakini hajakubali na akawa mtumishi. Ngaya mahoro. Dore n'ibyishimo ubuntu bugeretse ku bundi. Nimusambure ibikaza byanyu. Sema haleluya. Nagira ngo uyu mugoroba dutarame nk'abantu batazongera gutarama. Jioni ya leo tunaweza kukesha kama wale ambao hawatakesha mara tena. Nubwo ari Jean wabanjije, ngawaje yeye ndiye ametangulia. Ariko nagira ngo mviture ibintu nahawe n'Imana y'umugoroba. Lakini anataka azungumuze yale yote ambayo amepewa. Ko ntabwo nasiga paruwase n'abana barindwi n'umudamu. Hanyuma na data na mama na bashiki banje. Ameacha familia yake yote kwa sababu ya injili. Ukoze gukanja ibintu ndibishoboka. Na aje kufanya mambo ya ujinga haiwezekani. Hanyuma shimira Imana kubwamwene data wawe ishurirwa ryo gukora ibiterane muri Afrika agatekereza ijuru n'amatari. Basi anamshukuru ndugu ambaye amemfikiri, basi Mungu wa mbinguni ambariki sana. Jean de Dieu umugabo. Jean de Dieu wewe ni mtu mzuri sana, wewe ni mwanaume. Kandi tuvuze ngo Imana ihumugisha n'umudamu wawe n'abana nituba tuvuze nabi. Basi tukisema Mungu akubariki na familia yako hatujaongea vibaya. Nubona umuntu wese ukomeye uzamenye kuko yashatse neza. Basi ukiona mtu mwenye nguvu jua ya kwamba ameoa vizuri. Kandi abantu batarashaka mu kintu uzasengere gushakwa neza no gushaka neza. Wale ambao hawajaolewa na kuoa basi kaombe Mungu awasaidie muoe vizuri na mkaole kubera gushaka nabi.
abantu benshi bazabura ijuru kubera Wengi gushaka. watakosa mbingu kwa sababu ya kuoa au kuoleka vibaya. Munemere dukomere Imana Chapeni amashimeshi makofi mengi kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Jean de Dieu. tudatinze rero Bila kupona muda wetu, nuyu nawe duherukana kera kiriza Musanze ni kera cyane. na huyu naye ni kitambo bado angali huko Rwanda Musanze. Ariko ndashimye kubabona. Naye anashukuru Mungu kwa kukuona. Uhuye kandi n'abanyamerika Basi unapatana na watu wa n'abantu Marekani badukurikiranye kuri online. na wale ambao wanatufuata kwa mtandao. Kanongere naje basabe dukomere Imana amashyi Basi chapeni makofi kwa wale wote ambao wanatufuata. Ndasaba kino kintu Acha ombe neno hili. timurangaro uyu mugoroba. Msizubai jioni ya leo. Kuko nje ngarageza kwitonda. Yeye huwa anajaribu kwenda polepole. Ndanagerageza kugira ngo mwene data nawe ndamuremerera. Atajaribu hata na mimi anirahisishie Ariko labda ndabasaba sinichoshe. ibintu bitatu. Lakini ataomba maneno matatu. Icyambere Jambo la kwanza, umucuranzi ntarangara. mcheza keyboard asizubae. Icyakabiri Jambo la pili, ababekinga ndimurangara. ninyi nanyi mnajua wale wa kusaidia. Icyagatatu Jambo la tatu, amateraniro yose kusanyiko kongamano. taramire mu ijuru rya gatatu tuzagaruke Tukeshe kwenye mbingu ya tatu na alafu tukarudi kesho jioni. kuko ntangizi yigize Kwa sababu hakuna yule ambaye kandi amejifanya. ntawuzi ukomera adafite umukomezi. Na hakuna ambaye anaweza kuimarika bila yule wa kuvuga kumsaidia. ngo imbaraga zivuga butuma turazifatikanyije. Nguvu za injili wanazo. Ejo twaganiriye amagambo meza. Jioni jana tuliongea maneno mazuri. Imana ivuga ngo Mungu akisema, Imana yibuka Noa. Mungu akamkumbuka Nuhu. Turavuga ngo Imana ikwibuke. Na tukasema ya kwamba iwe ombi kwako Mungu akukumbuke. Uyu mugoroba w'uyu musi wa none Jioni ya leo ndagira ngo tuganire kuri topic yavuzwe ejo. basi tutazungumzia kini ambacho kimezungumzwa hapo jana. Turaririmba Zaburi y'103. Tutaimba Zaburi ya 103. Niturangiza gusoma Basi tukimaliza kusoma ndaririmba, ataimba, nindangiza kuririmba akimaliza kuimba nama ninjira mu ijambo, na mara moja anaingia kwa neno, nindangiza na akimaliza subizwa yoboye gahunda. atarudisha kipaza sauti kwa yule kiongozi, Umuntu uzi gusoma yule ambaye anajua kusoma. nahaguruke turirimba iyo Zaburi. Basi asimame na tuimbe Zaburi hii. Ejo nababwiye ngo muhaguruke, mbona bisa naho bibagoye mutabimenyereye. Jana aliwaambia muweze kusimama na akaona ni Ariko vigumu iyi kwenu. niyo bendera y'abakristo. Na hii ndio bendera ya Wakristo. Tuyiririmbe rero Zaburi, umuntu uzi gusoma Yule yule ambaye anajua aririmbe kusoma. Zaburi 103 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, iyo mirongo yombi. Basi atasoma Zaburi ya 103 mstari wa kwanza na wa pili Kandi pekee. ndasome yicaye iwahagara. Tafadhali na aweze kusimama asome akiwa wima. Ndabisabye Anaomba. ikaze. Karibu yule ambaye anamsome mzuri kabisa, ambaye anajiaminia. Asante Naona sana. mchungaji amepata. Bishop amesimama. Zaburi 103 n'umurongo wa mbere n'uwa kabiri. sawa, reka dusome Zaburi ya Dawidi. Mutima wanje himbaza Uwiteka, Mutima wanje himbaza Uwiteka. Nafsi yangu mhimidi Bwana. mwabindimwe byose mwe muhimbaza izina rye ryera. Mutima wanje himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Amen. Amen. Tukomere ijambo ry'Imana amashimeshi. Chapeni makofi mengi kwa neno la Mungu. Sinzi indirimbo zanje zazishaka kugora abantu kandi mwese muri abakongomani ari na ritime yo mu burasirazuba. Sinzi mpamvu zazishaka kukubagora. Sijue ni kwa nini nyimbo zake ni kama wamoja hawaelewe zinawashinda, na sisi sote tumetoka huko. Hari abantu batatu bazazishobora. Uwa mbere ni Ndutira, Mmoja ambaye anasaidiana na yeye kwa kuweza nyimbo hizo ni Ndutira. wa kabiri ni Stefani aba muri Alarme Ministries. Mwingine ni Stefani, anafanya kwa ministry ya Alarm. Undi ni Mungu wao ushaka kugaragaza nejo bundi namuhaye indirimbo ivuga ngo mama Ana alipanda Shilo ili aombe igeze mu bihumbi hafi 30 kuri chano yake. Ni kama 30,000 hapo kwa chano yake. Ariko arayisaba ngo nawe isore, ndamubwira ngo nawe genda isore kuko nubundi Na alimuomba iweke hadharani, basi na akamruhusa, akamwambia nene ndeni na ukaweke. None tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo Sasa tunakwenda kuimba nyimbo ambayo inasema dunia tulimo
mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Karibu kwa neno la Mungu. Narimba kumbuye cyane. Ikuwa kiwamisi sana. Ndamukiriza abantu babiri. Salimia jirani wako wawili. Umubwire ibyo mvuga. Umwambie yale atakayokuambia. Ni sengesho. Kwa ombi. Vuga ngo umutima. Sema nafsi. Himbaza. Shukuru. Muhimidi Imana yawe. Himidi Mungu. Daudi afite amazina ane bamwita. Daudi ana majina yake ambayo anaitwa. Amazina ane. Majina manne. Izina rya mbere ni umufasha wa Isiraheli. Umufariji, uhumuriza. Nuhumuriza ubwoko bwa Isiraheli. Umuntu uhumuriza yule ni mufariji, agira karakteri ziwe, ana vile ameumbwa, agira amahame yiwe, ana kanuni zake, agira imyitwarire yiwe, ana vile anajichukulia, agira imigenzereze yiwe, ana vile mwenendo wake. Kiwaba umuntu uhumuriza, hawezi kuwa mfariji wewe wenyine utari uhumuriza. Wewe mwenyewe hujifariji. Ndasenze uyu mugoroba, anaomba jioni ya leo wihumuriza, wewe ujifariji mwenyewe. Kabiri, jambo la pili, uhumurize n'abantu, kawafariji wengine. Zamura ikiganza, nyosheni mkono, nimuvuge ngo haleluya. Semeni haleluya. Izina rya kabiri, jambo la neno la pili, jina la pili yitwa ngo ni Dawidi, ngo ni ntare yo mu muryango wa ni simba wa mlango wa Daudi, kabila la Daudi. Ni simba ya kabila ya Yuda. Iryo zina, jina hilo yari hawe n'Imana yonyine, amelipewa na Mungu mwenyewe. Umuntu yitwa amazina, mtu huitwa majina na sumubyara, na baba yake mzazi. Umuntu akitwa izina, mtu anaitwa jina n'ibyo akora, na yale anayoyafanya. Umuntu akitwa izina, mtu anaitwa jina na neno n'ibyago, na shida, majaribu. Umuntu akitwa izina, mtu anaitwa jina. Nyosheni mkono. Ni Imana ya Israeli, na Mungu wa Israeli. Ndasenze uyu mugoroba, basa naomba jioni ya leo, ndasenze uyu mugoroba, naomba jioni ya leo. Wari ufite amazina, ulikuwa na majina, ariko Imana, lakini Mungu ikwita izina, akuite jina lingine. Umugabo witwa Gideon, anaitwa Gideon, Imana yamwise izina, Mungu alimuita jina, iramubwira ngo akamwambia, wa munyembaraga, wewe mwenye nguvu, kandi uri n'intwari, ya wewe ni shujaa. Nimuzamure ibiganza, nyosheni mikono yenu. Amina, 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 oh amina, usifiwe Jehova. Amina, yeah. Amina, amina, oh amina, usifiwe Jehova. Amina, amina, oh amina, usifiwe Jehova. amina, 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 asika sopa, amina, oh amina, nimuzamure ibiganza, sema haleluya. Nugira umugisha, ukiwa mwenye bahati, ukaryama mu mugisha, unalala kwenye baraka, ugakizwa uri umunyamugisha, unaokoka wewe ni mwenye baraka, ukaba Nairobi uri umunyamugisha. kuwa mwenye baraka. Hari amazina abantu bakwita, Kuna majina watu wanakuita, ariko hari izina Imana ikwita. kuna jina Mungu anakuita. Ndasenze uyu mugoroba, Anaomba jioni ya leo, hari amazina ufite, kuna majina unayo, ariko Imana lakini Mungu ikwita izina. akuite jina. Nico gituma nzaja ngushima, nzavuga ibikomeye yakoze, inyamibwa bisika sala katitara. yaranzuguye kubw'urukundo, Nico gituma we, nzavuga nzavuga ibikomeye yakoze, inyamibwa ni inyamibwa aragahoraho, yaranzuguye kubw'urukundo. izina, Jina, izina ntiwaribona iry'agaciro huwezi pata jina thamani utagize ibikorwa urikorora. ijapokuwa hujafanya chochote. Umuntu yitwa president, Mtu anaitwa rais, umuntu akitwa bishop,
undi akitwa bishop, mtu anaitwa bishop, akitwa askofu. mtu anaitwa askofu. Hari intambwe Kuna hatua y'ibikorwa yakoze ambazo kazi amezifanya. umuntu yitwa mukire, Mtu anaitwa tajiri. kuvuga ngo ube mukire Kusudi uwe tajiri, hariho etape wakiye. kuna hatua ambazo umezipitia. Uyu mugoroba w'uyu musobanuro Jioni ya leo Imana Mungu igutunga urutoke, Mungu akuchote kidole, ibatunga urutoke, akichote kidole. bisubiyemo, Mungu anarudia, ibatunga urutoke, Mungu akuchote kidole ibita izina na akuite jina. zamura ikiganza Nyosha mkono. nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Imana yabwiye Manowa, Mungu akamwambia Manoa, iramubwira ngo akamwambia umwana muzabyara mtoto mtakayejifungua azitwa Samusoni ataitwa Samson kandi umunaziri. na atayekuwa mnaziri. Hari amazina mwiswe, Kuna majina ariko ameitwa, iki giterane lakini mkutano huu kiguheza izina. na ikupe jina. Daudi, irindi zina yitwa hili ni jina ambalo ameitwa, yitwa ngo nuhimbaza Uwiteka mu gihe- akaitwa ni mtu ambaye anaabudu Mungu mu gihe cye. kwa wakati wake. Hari abantu baza mu rusengero Kuna wale ambao wanakuja kanisani, niba yarakijijwe, hujue kama ameokoka ntumenye niba atarakijijwe. au la hajaokoka. Baririmba Wao wengine wakiimba, ukugura kama kugera yeye mguni hivi tu kama tureba, anaangalia tu hivyo, ukavuga uyu muntu huyu ni mtu wa aina gani, inda yiwe yavuyemo na mimba yake haijatoka kandi nyina ndi bamukoreye operation. na mama yake hajafanyia operation yote. Bamwe bababyariye mu misozi Wengine walizaliwa huko milimani kandi azayo mateka. na wanajua historia hiyo. Yitwa ngo ni Fidel. Anaitwa Fidel. Fidel, Ariko reba imirimo ya Fidel lakini angalia kazi za Fidel ni gitanga. ya ajabu. Yitwa ngo ni mucuranya. Anaitwa Muchuranyana. Ariko reba mucuranya nuko azade. Angalia Muchuranyana vile anatembea. Yitwa ngo ni Cyubahiro. Anaitwa Cyubahiro, Haza heza abandi Cyubahiro. lakini hajawapa heshima Na wavukana na hezi Cyubahiro. hata na wale ambao ni wale. Ariko izina rye Lakini jini yitwa Cyubahiro. anaitwa Cyubahiro, Nono waraba karakteri za lakini Cyubahiro ukiangalia tabia zake tubone kuko zisa ni haiambatane na jina lake. ariko Imana iguhaye Lakini izina. Mungu wa mbinguni akikupa jina, Muzamure ibiganza. nyosheni mikono Tuvuge yenu. ngo haleluya. Haleluya. Imana iguhaye izina. Akikubatiza jina, Usa n'izina. wewe ufanana na jina. Usa n'izina. Wewe ufanana. Nokosha umugabo nuko abantu basoza. Nimuzamure ibiganza. Nyosheni mikono Sema yenu. haleluya. Haleluya. Sema Haleluya. koko umuntu gusobanura akakumara n'amavuta yose wari Na uwashe. mtu akikuwa mukaremani anakumaliza Namukiriza mafuta. umuntu hano. Msalimie mtu Uwo jirani mwene yako. wanyu mwicara. Huyo jirani yako. Umubwire ngo Imana iguheze izina. Mwambie Mungu akupe jina. Iyo yaguhaye izina. Mungu akikupa jina, Abari bamaze ibisi batakuramutse wale ambao hawakusalimii baza bakuramutse. wao wanakusalimia. Imana ngo yaheze Dawudi izina. Mungu alipompa Daudi jina, Imukorera ibindi bitatu. akamfanyia maneno Ikintu matatu. cya mbere Jambo la kwanza, imuheza guhishurirwa guhimba indirimbo za akafunua na Zaburi. kutunga nyimbo za Ntawuzi Zaburi. uhabwa izina n'Imana. Hakuna ambaye atapewa Imana jina na Mungu. yakwima ubwenge. Basi Mungu akukosesha Imana hekima. yaguhaye izina. Mungu akikupa jina, Iguheza ubwenge. anakupa hekima. Isi Jina igendana n'abanyabwenge. inatembea pamoja na wenye hekima. Imana Mungu ikoresha abanyabwenge. anatumia wenye hekima. Iyo wabyaye abanyabwenge Ukizaa wenye hekima, ibibazo byose shida zote biza bikemuka. ila inatatulika. Nubona umuntu Ukiona mtu afite ubwenge ana hekima, tukamusuzugura. usimdharau, Sukuma. sukuma. Tumia akili yako vizuri Na ujue linalokupasa. Shetani Tamani, wesimama, jipange sawa sawa. Acho yako mbele. Hatua kumi sawa mbele. Ashi. Simama kiume, jipange sawa sawa. Acho Macho yako yako mbele. mbele. Hatua kumi songa mbele. Simama kiume, jipange sawa Acho sawa. yako. Macho yako mbele. Hatua kumi sawa mbele. Simama kiume, jipange sawa sawa. Acho yako. Macho yako mbele. Hatua kumi sawa mbele. Ashi. Simama kiume, jipange sawa sawa. Nimusamure ibikazi. Sema haleluya. Sema yeye. Ubwenge. Hekima, Ubwenge. hekima. Isi. Dunia Iyobowe n'abanyabwenge. inaongozwa na wenye hekima. Mungu ikoresha abanyabwenge. Anawatumia wenye hekima. Ndasenze uyu munsi. Anaomba jioni Imana iguhaze ubundi bwenge. Mungu akupe hekima. Iguhaze ubwenge.
songa mbele, simama kiume, jipange sawa sawa. Macho yako mbele, hatua kumi songa mbele, simama kiume, jipange sawa sawa. Nimushake mugirimbeho na kimutake mona baridi. Je byarangiye. Yeye kwake imekwisha. Mumshimana katika mambo ya Mungu. Mumshimana kwa mambo ya Mungu. Uzubanzo usige icuba. Acha heshima nyuma. Bisubize. Ukubaye mu protocol. Abandi barangaye. Wengine ni kama wamezuba. Wewe ni dikoni. Sukuma. Macho yako mbele. Amashi mbele. Simama kiume. Jipange sawa sawa. Macho yako mbele. Hatua kumi songa mbele. Simama kiume. Jipange sawa sawa. Nimusamure. Sema haleluya. Daudi wa. Daudi. Tubona umugabo nka Daudi. Tuona Daudi. Tubona umugabo nka Daudi. Tuona mzee kama Daudi. Afrika yote. Afrika inaweza kupona. Ntabwo duhatira abakristo. Ni kwa nini shida ziko? Nimuhaguruke muririmbe. Semeni simameni mwimbe. Ubwenge dufite. Hekima ambayo mko nayo Tiburatekereza ubunini bw'Imana. haijafikiri ukuu wa Mungu. Tuzadutekereza bike. Ambazo mna shida ya kufikiri Ariko umuntu machache. ufite ubwenge Lakini aliye na hekima azi gukora meditation. anajua kabisa kutafakari. Ndasenze uyu mugoroba. Anaomba jioni ya leo Imana ibivutemo. Mungu ajenda ni mwenu. Ibivutemo. Mungu ayenda ni mwenu. Ibaheze ubundi bwenge. Na awape hekima nyingine. Mbisubiyemo. Anarudi. Cyo ni ikinyamurenge cyuzuye. Hiyo ni lugha ambayo inaeleweka. Ibivutemo. Mungu aje kwenu. Imana ibivutemo. Mungu aje kwenu. Ibaheze ubwenge. Mungu awape hekima. Nimutunga ubwenge. Mungu awape hekima. Uvuye mu ijuru. Mufike mbinguni. Ntimuzahatirwa umurimo w'Imana. Ondokeni hapa. Ntimuzahatirwa kuramya. Kuabudu. Ntimuzahatirwa kuririmba. Ndio kuimba tu. Kubera iki? Kwa sababu gani? Tunza ubwenge. Mna hekima. Uvuye mu ijuru. Inatoka kwa Mungu. Yakobo yarabuvuze. Yakobo akasema Igice cya gatatu. 3 mlango wa 3. 3:12. 3 mlango wa Aravuga 17. ubwo bwenge. Akasema hekima hii. Burabone. Yani nzuri. Namba 2. Na safu ya pili. Bugirirwa inama. Inashauriwa. Icya gatatu. Jambo la 3. Bugira amahoro. Ina amani. Iyo watunze ubwenge. Ikiwa kuna Uvuye hekima. mu ijuru. Wao inatoka kwa Mungu. Nta muntu wakorogana n'undi. Hakuna ambaye anaweza korogana na mwingine. Igitangaza gihari. La ajabu. Abakongomani. Wa Kongo. Abanyafrika. Wa Afrika. Harabatakira mu kanwa. Hawa wale ambao hawasalimiani. Reka nkora akazi nanone. Pima. Harabatakira mu kanwa. Na wale ambao hawasalimiani. Abaririmbyi. Abaimbaji. Harabatakira mu Na kanwa. wale ambao hawasalimiani. Kwa nini? Hari urwego Kuna ngazi. bataragera Wao hawajafika. bakeneye Wanahitaji iki ubwenge hekima. iyi ni sante nziza munihanganire. Hii ni afya nzuri mtamvumilia. Ni kweli. Smell God. Amagambo atatu. Maneno matatu. Ijambo rya mbere. Jambo la kwanza. Daudi araririmba. Daudi akaimba. Aravuga umutima. Akasema nafsi. Mutima. Nafsi. Kumutano na ndakibaza. Nafsi. Turabarevira twebwe da. Mutima. Mutima we. Mutima. Muyani magambo. Ende maneno mengine. Yari kwa ushitura. Alikuwa akiuamsha. Uyu mugoroba none. Jioni ya leo. Shitura umutima wawe. Amsha moyo wako. Ubwira ko Mwambie shukuru Mungu kumwabudu. Ndanezerewe mata. Anafurahi. Aravuga mutima we. Akasema nafsi. Mutima. Nafsi. Umva address. Nafsi. Duhimbaze Uwiteka. Shukuru Mungu. Namba 2. Jambo la pili. Mwabindi mu mwese. Nanyi vilivyo. Namwe. Nanyi. Muhimbaze Imana. Shukuru ni Mungu. Nimumva makuru. Sikia habari. Umutima. Moyo. Nafsi. Nisitoa. Nububiko. Ni hazina. Hazina. Chabuze neza. Hazina yako nipeleke
ntiyazajemo ikintu gusa hapaingia jambo lolote. Abantu bose b'abadamu barahabubatse, Wanawake ambao wako na familia wamejenga, bagira sitowa, kuna hazina, wana hazina. umuriro rasi, Moto imewaka. nimuheze Imana ishwe, Mpe Bwana utukufu. mukomere Imana amashimwe. Chapeni makofi mengi. Haleluya. Hari ahantu bazabika kawunga, Kuna mahali wanaweka unga, n'ibishimbo, maragwe, n'indagara, na tomato, indagara, ndaga, n'ibitori. hizo mboga zingine. Hakaba n'ahandi babika amahuzu, imyenda, Na mahali pa kuwekelea manguo. mu mutima. Kwenye moyo. Umva umutima, Sikia moyo. Moyo. Nafsi. nubwo utawukutaho Hata usigonge wewe. nta kibazo, Hakuna shida yote. gusa nubu bamwe irabamaze, Lakini hata leo wamoja imewamaliza nubu kabisa. pressure yabamaze. Mshituko wa Ibyo mwabitse mu mitima yawe, yale mumeyaweka moyoni mwenu. impamvu pressure yamaze abantu, Unajua ni kwa nini mshtuo wa moyo? pressure Mshtuo wa moyo ni hapa moyo. Ni hapa. biva mu gutekereza, Inatoka kwenye fikra. bikamanuka mu mutima, Kwenye moyo. biva mu Inatoka gutekereza, ni hapa kwenye fikra. bikamanuka mu mutima. Hapa. Niyo mpamvu Ndiyo sababu abantu bapfa vuba, watu ambao ibyo babitse mu mitima yale wameyaweka moyoni nibyo mwao, bizana ibindi bibazo. hayo ndio yanaleta Ariko shida. nta muntu uzubika ijambo ry'Imana. Lakini hakuna ambaye Daudi anaweka. yabivuze 119 Daudi alisema n'umurongo wa 11, na haya 11. nabikiye ijambo Akasema nimeliweka neno ryawe mu mutima neno lako moyoni kugira ngo mwangu utazongera kugucumura. ili nisikuaibishe Bwana. Ndagira ngo ndamukirize umuntu, Ninataka umsalimie jirani yako. umubarize ngo se Mwambie, je, muri iki kinyejana kwa karna hii ubitse iki mu mutima? umeweka nini moyoni mwako? Nubu hariho bamwe Kuna hata wengine bamaze kubikamo inzigo, wameweka chuki harimo n'imigambi mibi. na kuna mipango mibaya. Kuvisa Hadi saa hii senyuka, bomolewe, senyuka, bomolewe. habe nuko twatugana, Hata vivi tunavyoongea hari ibyo wabitsemo kuna yale umeyaweka moyoni mwako kandi wamaze kubigambira. na umeyalisha. Tuntunga urutoke naje sindi gutunga, Au sinichote kidole au mimi wewe mwenyewe chota kidole kwako. senyuka, Bomoleka, senyuka, bomoleka, senyuka, bomoleka, senyuka. bomoka, bomoka. Ibibereye umutima Vile vilivyo moyoni mwenu n'ibyishimo, ni iwe n'ibyishimo, ibyishimo kuri barya bizeye Imana, Imitima yabo biraruhutse, iteguye kubika bakava. ibyishimo, Ibyishimo kuri barya bizeye Imana. imitima, Imitima yabo biraruhutse, iteguye kubika bakava. yama nimuzamurika, yose nimuvuge ngo haleluya, haleluya. ibyishimo Kuri barya bizeye Imana. imitima, Imitima yabo biraruhutse, iteguye kubika bakava. icubika mu mutima wawe, Ulichoweka moyoni mwako nicyo gisesekara ku minwa yawe. hicho ndicho kinazidi. Ababitse ibyishimo Walioweka furaha batanga ibyishimo, wanatoa furaha, ababitse neza walioweka wema batanga ineza, wanatoa wema, ababitse ibibi walioweka mabaya batanga ibibi. wanatoa mabaya. Turabisenya, Tunabomoka, senyuka, bomoka, senyuka, bomoka, senyuka, bomoka, haribika, senyuka. haribika. Ibyishimo Kuri barya bizeye Imana. imitima Imitima yabo biraruhutse, iteguye, iteguye kubika bakava. ibyishimo we, Ibyishimo kuri barya bizeye Imana. imitima we, Imitima yabo biraruhutse, iteguye kubika bakava. abazambikwa amakamba, Watakaovikwa taji, imitima yabo mioyo yao babitse jambo, wameweka neno, jambo, wameweka neno. jambo Na yabayeho alikuwepo isitarara, kabla kuumba kwa ulimwengu. sukuma, Sukuma hikakakakakaka, yabayeho. alikuwepo, Umuriro uratse kandi na neza, moto imewaka tena. yemwe mufata abana banyu, buri muntu ufite umuriro. Tafadhali kaje ishike watoto Ayo vizuri. makuru nabatangarije, Habari hizo hano ninawatangaza. haje umuriro, umuriro Ni hivyo. uramanutse.
Nimuzamure ibiganza tangu. Nyosheni mikono shout hallelujah. Imani guweze kubika ibintu bizima mu Mungu mutima. akupe kuweka mema kwenye moyo. Nimuzamure ibiganza. Nyosheni mikono. Hallelujah. Yazamure ureke kuyazamura. Nyosheni au uache. Njewe ndi mukazi. Yeye yuko Kandi kazini. ni wokankura. Na huwezi mtuondoa. Karanubaki. Ye kazi imemjengea. Kampeza abana bari. Imempa watoto 7. Kubera kuguma. Kwa sababu kuwa ndani. Akakazi. Kazi Bambaye ubureve. imempa kwa reverend. Wayakoma. Ukipiga Utayakoma. wao usichape. Wayazamu. Unyoshe. Au ni disi. Au la. Jandi mukazi. Yeye yuko kazini. Nimuzamure ibiganza. Nyosheni mikono. Vuga ngo hallelujah. Hallelujah. Yawe uzamakuru witwa Unajua. Fidel. Ndebera Fidel. Yamayagira gute. Ibyishimo kuri Bajarize Imana imitima yawe iteguye kwambikwa amakamba. Yama nimuzamure ibiganza. Sema ya. Sema ya. Hari umunyabwenge wavuze ngo Kuna mwenye hekima ambaye amesema umuntu ndangana nuko angana. mtu si vile alivyo, Umuntu angana n'ibyo yabitse mu mutima. bali ni kulingana na vile naye ameyaweka moyoni mwake. Nubika ishari. Na ukiweka chuki Urangana n'ishari. utaendelea kuwa kama chuki. Nubika igitaramo muri wewe. Ukiweka kesha moyoni mwako, Uzangana n'igitaramo. vivyo ndivyo utakuwa. Nubika ubucuruzi. Ukiweka biashara, kufanya biashara, Uzangana n'ubucuruzi. utakuwa mwana biashara. Kakisikite papse. Umugabo muheruka kumbwira. Mzee mmoja nimwambia, Bariko matango ntuzarwara umuhogo niyanyizarwara uwanje ntuwawe. akamwambia je, utagonjeka? Na akamwambia labda wewe ndiye utagonjeka. Wasohora iby'ijuru ukagira ibibazo. Basi unaweza toa mbinguni, basi wewe na shida. Sirimba cyari kishi. Na alikuwa anataka kumchezea Mungu. Reka mbaze mbwirize. Basi acha hubiri kwanza. Wonda mukirizo mwene wa Unaweza kumsalimia ndugu yako, jirani yako, kamubwira ngo goronzoka. umwambie geuka. Mubwire ngo goronzoka. Geuka. Cyo ni kinyamurenge. Geukani. Mubwire ngo goronzoka. Geuka kidogo. Ubika ijambo mu mutima. Uweke neno moyoni mwako. Ubyumvise na komera Imana. Aliyesikia chape makofi kwa Mungu. Daudi Ngakora ikindi gikorwa. akafanya jambo lingine Yo kumenya agaciro ko kubika ambalo ijambo. ni la kujua thamani ya kuweka neno. Ijambo rya mbere. Jambo la kwanza, Amaze kubimenya. alipojua hayo, Aravuga ngo akasema nzakomeza menye kwihanganira ibingerageza byose. nami nitaendelea kuyavumilia majaribu yote. Biblia iravuga ngo Biblia inasema hayirwa uwihanganira ibimugerageza. heri ambaye anayestahimili majaribu Namara kwemerwa. na akisha kubaliwa. Hariho kugeragezwa. Kuna kujaribiwa. Namba 2 Jambo la pili, ukabona kwemererwa. basi ukubaliwe. So iyo utarageragezwa Kabla haracyariho urwego ugomba kuzamuka. kuna ngazi ambayo unastahili kuipanda, Kwemererwa. ambayo ukubaliwe. Sasa hari kugeragezwa Kujaribiwa habaka no kwemererwa. basi na kukubaliwa. So nama university abiri. Na ni university 2 Kandi izo university na shule hizo 2, abantu bose watu wote bakomeje kugororerwa ambayo wameshikilia kuzawadiwa baziciyemo. wamepitia hayo. Umugabo witwa Mose Ambaye anaitwa Musa yahuye n'igitaramo alipatana na kesha, ava muri presidence akaingia kwenye ikulu, aragira intamba. akachunga kondoo. Ntabwo uzakomera Hakuna vile utaweza kuimarika utageragezwa. kabla Abantu bose bakomeye waliokuwa wenye nguvu nabageragezwa. walijaribiwa. Nimuzamure ibiganza. Nyosheni mikono. Ndacyari ku mutima. Bado angali kwenye moyo. Musa aririmba Zaburi ya 90. Na akaimba Zaburi ya 90. Aravuga ngo utwigishe kubara Akasema nikumbushe kuhesabu kugira ngo tubashe gutura ili tuweke umutima w'ubwenge. moyo wenye hekima. Pastor, danezere. Erega calcul écrit na calcul mental Hesabu hizo zote 2 zitangiriye kwa muzehe mwijuru. zimeanzia kwa Mungu mwenyewe. Kubera iki Mose yaririmbye Kwa nini Musa aliimba? yagiye muri pase Alifikiria asanga aliyopita, umugabo witwa Abraham sekuruza w'amahanga akakuta Ibrahimu baba wa imani yigeze gusinzira yakoze imibari yo kutihangana alisinzia bila kufanya hesabu za kuto kuvumilia, ngo asinzira ku gicaniro akasinzia kwenye madhabahu, kandi amaze gusiga se n'igihugu cye na alikuwa akimwacha baba na nchi yake n'ibigirwamana na miungu. kubera Kwa sababu hii Imana iramubwira Mungu akamwambia, kubera ko wasinzira kwa sababu umesinzia, abagukomokamo wale ambao watatoka bazaja mu bunyage. watapelekwa Iyo mateka. utatunze umutima w'ubwenge Ikiwa haujawahi kuwa na moyo wa uhekima, uzuzana abazagukomokamo wale ambao watatoka kwako bazabaho nabo
wataishi vibaya. ariko iyo watuze umutima Lakini ukiwa na moyo mwenye hekima abagukomokamo ambao watatoka kwako ni miliyoni z'abantu. ni mamilioni za watu. Hano mu Rukiki Hapo kiunoni mwako harimo miliyoni. kuna wale watatoka mamilioni. Ukiweka neno abagukomokamo ambao watatoka kwako, biga neza, wao watasoma vizuri. iyo utunze jambo Ukiwa na neno mu mutima moyoni mwako, abagukomokamo wale watatoka kwako. nta muntu uzubomboka. Kizazi chako hawawezi pitia shortcut. Hano ndi mukihatinze mugiye hanze Unakwenda huko ngamo. Tondesha Pole pole. Unamjua huyu? Twicarana nao. Kuna mahali ambapo mmewahi kukaa na yeye? Ugize umugisha rero. Wewe ni mwenye baraka. Yaratujije hariya mukambwira ya magambo. Moyo Mungu amemzungumzia maneno. Mugitinze hano. Hamukai kwa nchi hii. Impamvu zo kugenda. Kwa sababu ya kwenda. Imana irambwiye ngo wirinde ibintu bitatu. Ukajilinde mambo matatu. Wirinde abasore b'urugomo. Ukajilinde mambo mabaya ya vijana. Abasore b'urugomo. Wa vijana maneno mabaya. Icya kabiri. Jambo la pili. Ugenda utangire gusenga cyane. Nenda ukaombe sana. Icya gatatu. Jambo la tatu. Nuzozubona urufaranga uzutanga icyacu. Ukiona pesa toa fungo la 10. Muri Kongo. Uko Kongo. Uvuye hanze. Unapotoka nje. Ubyandike kandi ubibwire na bene wanyu muvuka. Uyaandike na uyaambie ndugu zako. Kandi uzakurwanya zapfa vuba. Na atakaye kupiganisha huyu ataishi siku. Hivyo ndivyo Mungu anasema. Uzaba umuntu ukomeye muri Kongo. Utakuwa mwenye nguvu huko Kongo. Nisa! Ni Kongo patata. Nisa odeni marisi. Uzubaka. Ibitaro binini cyane. Utajenga hospitali kubwa. Ariko uzakora muri guverinoma ya Kongo. Lakini utafanya kwenye government ya Kongo. Ayo makuru yandika. Habari hizo ziandike. Niko bisagera. Hivyo ndivyo. Amina. 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 Usifiwe Jehova. Amina. Amina. Usifiwe Jehova. Uzaza wumva menshi ari kuvuga make. Sikia mengi lakini kayazungumze machache. Kandi ndi ukarobanura ku butoni. Na usiubague. Kuko bazaba bakugose. Kwa wale ambao utamekuzunguka. Azaba aramukomesha. Hao ni mataifa mengi. Umunsi uzarobanura ku butoni. Na ukibagua. Uzagira intambara y'umunsi umwe sana y'imyaka 100. Utakuwa na vita ya siku moja ambayo itakuwa ni kama miaka mingi. Nilili sanga. Mutima waje tuza. Ubane n'Imana. Mutima waje tuza. Ubane n'Imana. Nababwiye ngo nimushake muyakome muyakome. Jengeze kure. Chapeni makofi Allah yeye amefika mbali sana. Igitaramo kigeze kure. Kesho amefika mbali. Nimwezi mali shuku. Kumpe Bwana utukufu. Nimuzamure we. Nyosha mikono. Sema haleluya. Haleluya. Sema. Aravuga ngo Mose akasema Musa umunyabwenge mwenye hekima azayibuka ibyo basekuruza anakumbuka yale babu zake wamefanya. Aravuga ngo Ibrahim akasema Ibrahim nubwo yakoze wote amefanya haya ariko je lakini mimi reka ninjira ni password ni password acha niingie kwa siri hii. ngo arasenga akaomba utwigishe tufundishe gutunga kuwa umutima w'ubwenge na moyo wenye hekima kugira ngo tubashe ili tuweze
utufundishe kuzihesabu siku zetu ili utwigishe kumenya kubara iminsi yacu tupate kuwa na moyo wa hekima kugira ngo tugire umudutunga umutima w'ubwenge. Imana ibwira Musa, Mungu akamwambia Musa, kubera ko kusaba ikintu kwa sababu umeomba neno hili ndakwemere nami ninakubalia. kuva uyu munsi wa none Tangu siku ya leo kugiza umuyobozi fanya kuwa kiongozi. Acha nikwambie, Biblia iravuga ngo Biblia inasema turi abantu batwara, sisi ni waongozi bayobora, ambao wanaongoza, baganza, tunamiliki. turachari kumwe, Tupo pamoja. murimo kunumva? Mnasikia, mnaelewa? Madamu uranumva? Je, unaelewa huko? Abashemasi nimukaza mubona abantu bazabongorana, nimukaza mubishaza hamwe, Na mkiona watu ambao wanazungumza msiwaketeshe. muzamuri ibiganza, Nyosheni mikono yenu. nimukomere Imana amashimwe. Chapeni makofi mengi kwa Bwana. Jambo sita ya mambo masita ya Daudi. Gira ndangize, Alafu nitamatishe. mwene datavuge. Ndugu yangu naye achukue nafasi. Namukiriza ngubwira icambere. Kamsalimie ndugu yako. Icambere, Jambo la kwanza, yamenye kwitwara neza mu ntama. alijua kujichukulia vizuri kwenye kondoo. Nimba hari ibintu bigoye, Ikiwa kuna mambo mazito, nukuragira intama. ni kuwa mchungaji wa kondoo. Icambere, Jambo la kwanza, igira odere mbi. na harufu mbaya. Ariko nubwo bamuhaye intama, Ingawaje alipewa kondoo baba barahanuye. na wametabiri, Hari ahantu bogushira kuna mahali wanaweza kuweka agasa nk'abasuzuguritse. ni kama pamezarauri, Naho kuhaja lakini kuenda huko umenya kwitwaramo neza. ujue kuchukulia mali Daudi mu yako. ntama Daudi kwenye kondoo yitwara neza. akajichukulia vizuri. Ico ni icambere. Jambo la kwanza hilo. Icya kabiri, Jambo la pili, ngo aha agaciro ibikoresho yahawe. akapa thamani vyombo alivyovipewa. Nubu Hata leo hari abantu bavugisha amapendo kuna wale ambao bageze Nairobi, vilipofika Mwarayataye. huko umeacha, mufite ikibazo. mna shida. Umunsi umwe nararivugisha, Siku moja alicheza hivi turi ahantu mu Rwanda wakiwa huko Rwanda, muri Maranatha, huko Maranatha, umugabo umwe mpezi $200. mzee mmoja akampa dola 200. Iyo wabitse ibikoresho hasi, Ukiweka vifaa chini, ububitse ubutunzi hasi. umeweka utajiri chini. Abaririmbyi mwese mutaza muririmba, Waimbaji ambao hamuimbi, muri ibikoresho ninyi ni vifaa. hari ubutunzi mutazongera kubona. Kuna utajiri ambao hamtaupata haraka tena. Mu bikoresho yari afite, Kwa vifaa alikuwa navyo, yari afitemo inkoni. alikuwa na fimbo. Reka nkubwire, Acha nikwambie, inkoni fimbo ni ikimenyetso cyo kuyobora. ni ishara ya uongozi. Inkoni Fimbo niyo yaciyemo amazi. ndiyo Icyo ilikata maji. ufite Kile ulicho nacho nico kizagukiza. hicho ndicho Imana kitakuokoa. ya Israeli Mungu wa Israeli tizi promoting umuntu hawezi kumpandisha mtu ari vide, na akiwa mkono mtupu, ariko ugize icyo ufite lakini ukiwa na na kidogo, Imana izihe. hapo ndipo Mungu anaanza. Abacuruje bose Waliofanya biashara barakomera. wani wenye nguvu, Bamwe bacuruje ubunyobwa, wengine walifanya biashara ya karanga, akabemba barazunguruka na wakatembea, mu mihanda, wakatembea barabarani, akabemba karanga. yata Aliporudi akabemba kakavamo karanga kunatoka, umufuka wuzuye, hapo kunatoka gunia, agahita agenda anaenda akagahurisha, anatwangisha, akaje ku mahoteli, anaenda huko tena, kita akabemba keza karanga ya kesho kaza karudi imboga zose, haina ambayo inaenda kwenye mboga agahita zote, abona isoko. anaona soko, Icyo ufite kile ulicho nacho nicyo kizagukiza. hicho ndicho Niyo kitakuokoa. mpamvu Matayo Ndiyo sababu iyo Mathayo wampaye agatuti yeye wakimpa agomba kujereza, hawezi kufanya polepole, kujereza. hawezi fanya mambo vibaya, Sinza ngenda gahoro gahoro. hawezi fanya mambo Iyo vibaya. wampaye kuririmba, Ikiwa wampea kuimba, sinza nitonda. hawezi kwenda polepole. Banza ureke telefone ma. Acheni kwanza simu mama. Iyo hawa kuramya, Ikiwa ni kuabudu, sinza nitonda. yeye haende polepole. Zose namba, Yakiwa hivi zose namba mambo yote biva muri iki gikorwa. anajisi kwa kazi hii, Abana banje kwiga watoto wake kusoma biva muri iki gikorwa. inatoka ni kwa kazi hii. Mfite umuhungu waje yitwa Timotheo, Ana kijana wake anaitwa Timotheo, yigishwa n'umunyamerika, anafundishwa na Muamerika. yatangiye mu wa gatanu primaire Alianza kwa somo la 5 kubera gukora ibikorwa kwa sababu ya kufanya kazi, ntakujenjeka. hakuna kufanya polepole. Mbingu Izana basiposa, inaleta sponsor, icyo ufite kile ulicho nacho nicyo kizagukiza. hicho ndicho kitakuokoa. Nimba ufite ubunebwe Ikiwa ni mdhaifu, buzakwica. udhaifu utakuharibu. Nimba uhagaze usenga Ikiwa umeomba utagisenga, lakini usiombe tena, ndakuburiye umugoroba anakurekebisha. ngo icyo ufite Kile ulicho nacho nicyo kizagukiza. hicho ndicho kitakuponya. Umukobwa wanje witwa Pendeza Msichana wake anaitwa Pendeza, yakoze ubukwe, alifanya harusi, akora muri banki. alikuwa akifanya kwenye banki. Tekereza umukobwa wa Matayo mu bibogobogo. Msichana wa Mathayo, mtu wa vibogobogo. Nono abagande barahari,
waganda wako ariko ijuru lakini mbingu tunzi ikamwonyesha huko, ikamwonyesha yishira muri banki, akaingia kwenye banki. ibyacu ntibiba kure, Mambo yetu si mbali, ni wowe ubishana kure. wewe ndio utayapeleka mbele. Amina. Kinyamahanga ni uwiwacu. Ndio huyo ndugu Kinyamahanga. Uyu mugabo ni uwiwacu. Mzee huyu ni wa nyumbani kwetu. Aranze Anamjua vizuri. bagaza tutaramiwe. Walikuwa wakikesha kwake nyumbani. Kandi ni umugabo utarageraga ubushangu bwo gukora. Ni ambaye si muvivu wa kufanya Kandi kazi. yarangise. Alipomaliza Inkanishi cyane. alikuwa na ng'ombe nyingi. Akagera n'umudamu uzi kwita kubashaka. Alikuwa na bibi ambaye anajua Hano kushughulikia wageni. simbizi. Hapa Niba hajui. gifite umuvuduko. Hapa hajui. Ariko kundu uri ko mureba. Lakini vile ninavyokuona Afite ritime. ana mwenendo mzuri. Uyu ni uwiwacu. Huyu ni wa nyumbani kwetu. Aranze tangiye mutara. Anamjua vizuri. Reka kubwira. Acha kwambie. Nibashaka abantu bakumenya. Hata watu Nibashaka ndibakumenya. hao na wasikitu. Ariko ikikuri haleluya ziri. Aba turi kumwe ni muzamuri Ndio bikaza. kwa pamoja. Haleluya! Haleluya! Yeye ndiye kwa kazi. Daudi! Tubone Daudi. Daudi. Hai data we. Mungu wetu. Muzabande aho bageze. Mnajua mahali wengine wanafika. Iyo banezerewe. Wakifurahi Bazabatanga amaturo. wanatoa sadaka. Kibatangariza. Hakuna tangazo. Nageze Zambi. Alipofika Zambi Ndatanga. alishangaa. Ndavuga ngo abantu bavuke mbura sinazuba. Akasema waliozaliwa kwa mashariki. Intare zaratumasa. Simba zimetumaliza. Nidubu zaratumasa. Na dubu wametumaliza. Nageze Ethiopia. Alifika Ethiopia. Ngo yageze gute? Yewe nageze gute? Je, alifika huko namna gani? Unajiswali. Kuna ndera se ngo ni mwibagobogo. Unafikiri yuko bibogobogo tena? Ujue Ni habari. mutuze. Tole pole pole. Iyo ufite ibikoresho. Tulieni ukiwa na Ya vifaa. utaza winjira. Hakuna mahali ambapo hauingii. Mumumenya mumwiyake. Uyo shetani yokaza fasashirika. Na kitula besha. Na kutaranya. Mutayomere mutare. Umundu uri hano niyitangire harero rimwe kabiri gatatu. Anabana jinsi anaweza shauti haleluya. Nimutage harero mwenyine. Shauti haleluya. Oracha mvita kazi mwa bare vero mvita kazi. Bado mungali na kazi. Narimvuze ngo umundu uri hano natange haleluya wenyine. Mtu shauti haleluya pekee. Haleluya! Iyo bavuze gutya twese turaririkiza. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya! Nibyo Ni hayo. ureke kurangara. Sizumba. Inganganganganga. Ubu turimo gusenya. Tunabomoa. Ingare zadufatiye bashiki bacu. Simba zilizowashika titubona bakwe beza. wasichana wetu wasipate na wakwe wazuri. Buri wa gatandatu ubukwe bukaza. Jumamosi ni lazima tuwe na harusi. gatanu ubukwe bukaza. Na Friday harusi iwe. Na indara zitambitse munze. Simba wakienda njiani. Wabukora gutese. Wakifunga njiani. Aza kwandikira. Anakuandikia. Na wamwandikira. Na wewe ukimwandikia. Anakubwira ngo nzagusubiza ngo ndi mu kazi ngo ndi busy. Atakwambia atamwita kujibu. Kumbe ni Simba amemrarua. Waganda gucuruza. Kenda biasharani. Kwavugisha umukenya. Na biashara byako. Uyakabifata. Huyu anashika. Banzuri. Huyu anachukua. Uyakabifata. Anaona ni mazuri anachukua. Unasema ngapi? Vile Vile utamwambia. akamakora mfuko. Anagusa kwenye mfuko. Tangaje uyu mugoroba. Anatangaza igikundi. Anatangaza. Ingare nizibava imbere. Simba stoke mbele yenu.
Kristo munde y'ubwoba nukurukima Wakristo kabisa ni kama Onda hanura mwarangiza mukamumwifata yeye anatabiri na alafu mnajishikilia hivi ahantu twaraye mahali wamelala twese twari twatsimira wote walikuwa wamewaka kandi yakitangaza na kinachomshangaza hari abakobwa muno bisutse mu mitwe kuna wale ambao wamefunga nywele ariko batariga gusuka lakini ambao hawajajifunza kufanya kazi yamashira urutoke gusa mukama mwingine akaweka kidole tu kwa mdomo hivi iyo nindi ari yagufasha simba ndiye amekushikilia tu usiwe manamba wa matatu anayesema twende kisha anabaki nyuma Simba wametunyanganya watu. Indare za pesha zasa. Simba hao wametomoka. Sasa tuweka bicha. Nasi tupowe kidogo. Uzi kwicara kwikana. Unajua kukaa mahali hapa. Ntimwagaza mwicara kungeregere. Je, hamukuwa mnakaa kwenye majani hayo? Harimo n'imbaraga. Na palikuwa na vidudu. Zizabari. Vidudu hawajawa. None ubunyine mwese mwatobaye amatwi musiga mushiraho mahereni aho muhimbaza mwagize umuvuduko gusogotora amatwi. Basi mumefanya mmekuwa na bidii. Bamwe ndi bagiraga nirende none irende ryaraje. Hawakuwa na nywele nzuri lakini nywele nzuri zimekuja. Ariko mu rusengero musiga murenzo kuguru. Lakini kanisani mnafanya. Niryaro umugore w'umunyamurenge yigeze kurenza kugenda. Lipi mzee wa mnyamurenge amefanya? Mufite umuvuduko. Kweli. N'umuco marahuta. Unauhara. Ayiwa! Umugore wa Daudi yigeze gusara. Mke wa Daudi siku moja akapatwa na Daudi we. Akasema Daudi, niko tuhosiri. Je, unachezaje? Daudi amamubwira. Daudi akamwambia. Uvuye umunsi wa none. Akamwambia tangu siku umugabo ariko tuzabjana. Na hautafungua. Mikare yapfuye atabjana. Na Mikare alikufa bila kujifungua. Kandi yamubonye ntangwana. Alimubila kubera igitaramo cyo gukoresha ibikoresho. Kwa sababu ya kujua kuweka vifaa vyake. Jewe naratarama. Yeye kukesha. Umudamu waje wambaye itavye Imana. Mke wake bampeza inki 12. Wakampea ngome 12. Na shate ntanga ibihumbi 2 by'idolari. Alitoa mali ya 2000 ya dola. Ubukwe bwanje na harusi yake ilikuwa ni hatari. Mji wa Kigali. Na mji wa Kigali. Badata wacu abahiga bose baraza wa familia y'abahiga bote wakaja. Abanyabyinshi nibo badata bote abanyabyinshi nibo baba mukuru. Bampeza umugeni mwisi. Wakampa msichana. Cyana bashimira cyane. Na anawashukuru sana. Bampaye umudamu mwisi. Walimpa mwanamke mzuri sana. Reka mpeze Imana ishubahe. Acha mpe Mungu. Mpeze Imana ishubahe. Mpe Mungu utukufu. Haleluya! Haleluya! Je, angepata hayo wapi? Nari kubona izo nkaye. Yeye angepata ngombe hizo wapi? Nari kubona izo bihumbi 2. Dola 2000 angezipata wapi? Wapi? Mwana mu bivumu yari kuzikura. Nari kuzikura. Hey. Mu bivumu. Ubivumu. Urahazi. Hawajue mahali hapo ndio maana. Mwe mutari mukwibuka n'ukundu ibishambagara byari zarabaremereye kubi. Hamukumbuke hata vile kurangiza. Anataka kutamatisha. Mbabarire ndangize. Samahani na tamatishe. Kuwa mbere zata. Mande atarudi. Ariko ndangirize muri bibi. Lakini amalizie kwa maneno. Daudi ibindi bintu bitatu. Daudi alifunza mambo matatu. Reka mvuge kindi kimwe. Acha seme moja tu. Ni marandika. Basi na akaache hapo. Jean de Dieu na ukiafu. Jean de Dieu naye ataendelea. Ikindi. Jambo lingine. Ngo yarazi kugarura Imana. Alijua kumubembeleza Mungu. Kugarura Imana. Kumrudisha Mungu. Ikavuga ijambo. Na Mungu anazungumza. Aririmba Zaburi ya 51. Akaimba Zaburi ya 50. Amaze kumena maraso. Alipomwanga damu. Aravuga ngo Mungu niumbie moyo safi. Ndemera umutima mushya. Ufanye roho iliyotulia. Ndemera umutima ndani yangu. Ndemera umutima mushya. Abagabo bagarura Imana. Bwana usinitenge na uso wako wana. Maana ntunigize kureba Mtakatifu usiniondole. Imana ngo iravumera. Mungu akamsikia. Yamivumera. Na Mungu akasikia. Namubwira ngo Daudi. Akamwambia Daudi. Mubariho. Waliokuwepo n'abazaba na watakao kuja. Hauzagira umutima nkuwa. Hakuna atakayekuwa na moyo kama. Jambo la pili. Kuvuye umunsi wa none. Tangu siku ya leo. Nguhaye izina. Ninakupa jina. Icya gatatu. Jambo la tatu. Kuvuye umunsi wa none. Tangu leo. Shize ikigega. Ninaweka zina. Chimbabazi. Cha rehema. Nubwo uzagwa mu byaha. Hata ukianguka kwenye dhambi. Ni mwijuru muzajayo. Mbinguni utaingia. Kandi muri wewe. Na wewe. Abazagukomoka katika uzao wako. Nibakomeza gutunga ijambo mu. Wakiendelea kuwa na neno. Tibazabura kuba kungo. Wao watawala. Amakuru yangaye. Shida ama habari hizi moyo wangu. Nafsi yangu. Himbaza Imana. Muhimidi Bwana. Inyuma vuduka. Simama.
kuna soni zikiapo. Je, hakuna haya? Ninde wafashishwa? Ni nani ambaye amesaidika? Ahaguruke musenge. Asimame na tumuombe. Hari bikoresho wataye. Kuna vifaa ambavyo umeviacha. Umutima wo kwihana warakunani. Moyo wa kutubu umekushinda. Uwasika pesa. Umutima wo kwicisha bugufi. Moyo wa kunyenyekea warakunani. Umeshindwa. Ariko Lakini garura ibikoresho. Rudisha vifaa. Daudi kubera kugarura ibikoresho. Kwa sababu ya kurudisha vifaa. Ngo atungira indi jambo. Akawa na neno lingine. Kumenya no kubika mu bubiko ngo abantu bamugiriye neza kutayibagira. Bila kusahau aliyomtendea mema. Ibintu mubitse bibi. Vile ambavyo mnavyo. Ni mubividure. Acheni hayo. Ni mwibuke neza. Kaachilie hayo. Nishakire umuntu. Kumbuka rehema hiyo. Ariyo mugende. Na mwenende. Muyikoreho. Na mmuguze. Iyo ukinguye umuryango. Ukifungua mlango. Tawasigaye. Hakuna aliyebaki. Mu nzu ya Sauli. Katika nyumba ya Jonathan. Kwa Jonathan. Mumugirire neza. Ambaye anaweza mtendea. Mbona ba Daudi. Kwa katika kizazi cha Daudi. Akashagari koshi. Fujo hizo vurugu zinaweza. Bamwe ngo ni bagashamba. Wengine ni wagashamba. Abandi ngo ni ba mabungu. Wengine ni mabungu. Abandi. Wengine. Barya bari hano ni bandi hari. Abanyabundu. N'abanyabundu. Wengine ni wenye abanyabundu. Wenye neema. Ngo abanyabundu. Wengine ni wenye neema. Ngo usamba. Na ukizini. Ngo no kuja mu ijuru. Ati hata mbinguni. Abona abantu. Baganire n'Imana. Hao ni watu wamezungumza. Abona abantu. Hao ni watu. Imana yagurukije ibitura ku yindi misozi. Na Mungu aliwasimamisha na kwa ibice za Thomas. Na hayo ya intare zaturangije. Simba wameturarua wametumasa. Kae ni macho. Mwababyeyi. Wazazi. Nimwongere musenge. Muombe mara tena. Kubona umuntu. Muombe. Umukobwa wakora ubukwe. Msichana akifanya harusi. Nyina nase. Baba yake na mama. Bagashamba bakamavuga ngo ntibaja mu bukwe. Basi wengine wanasema hataenda kwa harusi. Ngo yashatswe mu bapagani. Ameolewa kwenye wapagani. Ngo niturangize. Na tukimaliza. Tukavuga ngo namaho. Basi tuseme ni amani. Wachungaji. Tutazame mbali. Turebe kule. Ikisige cyo gusinzira. Ikisige cyo Yesu wakati wa kusinzira. Ejo bundi. Hapo juzi hari umugabo w'umurevere. Kuna mzazi ambaye ni reverend. Iwacu hariya mu Uganda. Hapo Uganda. Yitwa Maguru. Anaitwa Maguru. Mwene Karema. Ndugu mtoto wa Karema. Wabahima. Ambaye ni muhima. Bishop. Yaramuhamagara amubwira ngo itorero ryose ribe abanyabundu kandi utangire kubyigisha. Na alimwambia watu wote wenye neema na ufundishe hayo. Kuva uyu munsi wa none. Tangu siku ya leo. Nimba utabyemeye. Na usipokubali. Sohoka. Toka. Yamamubwira. Akamwambia. Hakuba ngo umunyabundu. Akamwambia badala niwe mwenye rehema. Usigiye n'umurisho ndaho nzajana. Akamwambia kuachia vifaa vyote. Yamasohoka. Akatoka. Hata leo. Ibyo biraba. Turacecetse. Ni kweli watu wananyamaza. Imana yavuganye n'abagabo. Mungu alizungumza na dufite abamissionnaire babwirisha abantu. Kuna wamissionnaire ambao wamehubiri watu. Umugabo witwa Rugina wabiti. Yaitwa Rugina. Yigeze gutarama gutya. Alikesha. Ikibambazi gitoboka mu nzira. Alikesha na akapitia kwenye ukuta hapa. Arasohoka. Akatoka nje. Yamamanuka ibusimini. Akatoka ile ahura n'umusazi ufite icumu. Akapatana na mwana wazima aliye. Yabona umuntu akari muti. Na bwana akiona mtu anamrushia mkuu. Rugina aramwegera. Rugina akamkaribia. Aramubwira ngo wamudemoni. Akamwambia upepo. Stop. Simama. Manuru iryo cumu hasi. Shusha mkuki huu. Umungu mubembe yagira gutya. Na kijana wa Mubembe akafanya hivyo. Aba muzima. Na akapona. Izo mbaraga. Hizo nguvu. Umugabo witwa Siraheli. Musema Siraheli. Murubembe ni muramu wawe. Ni muramu wawe. Yego. Isara mubwira ngo tusha mwifuka butumwa. Baba yake akamwambia utaenda kwa injili. Intare inkima. Makaku hao. Inkima zamazi bigo. Makaku walikuwa wamekula mingi. Unasikia hizo nguvu? None ziri. Nguvu ziko wapi? Isumu. Yari kumwe na Karigenzi. Bahagarika inkima umurima kugeza bagiye baragaruka basanga nta kigori na kimwe cyari. Umuhamya nari mpari. Zamura amaboko. Pandisha mikono. Atarashiramo serumu yamani mikono ndugu yangu. Hakika intare zatumariya abantu. Simba wamemaliza watu. Ndarangisha. Anamatamatisha. Karibu da. Ako kwa kazi. Yeye ako kwa kazi. Ariko gahano nduzu wacu zukiriye. Ako kwa kazi huyu. Nimukomere Imana. Chapeni makofi. Komera Imana bashimisha. Makofi mengi kwa Bwana. Nivuge ngo haleluya. Tugiye gusenga. Tunakwenda kuomba. Timwone uyu mugabo. Simunaona mzee huyu. Uyu mugabo. Mzee. Yakoze ibikorwa uriya mugabo. Mzee huyu. Uyu mugabo. Huyu. Mugabo gasa magambo. Ni mzee si maneno. Mugabo ni ibikorwa. Mwanaume ni Dufite abanyamerika benshi. Tuna wa Amerika. Bamwe muravukana. Amba wamoja Nubu bazinije amasimu. Munawarua.
bajimije amasimu wengi walizima barayazimije wamezima simu zao kuvuga zano kandi barakubwiye ngo ngwino ubwo ibibazo byabaye na wao ndio wamekuja nubu urahangayitse unahangayitse izo ni intare zatuma hizo ni simba ambazo zimetumana nimba bananiwe bagafunga na ikiwa ariko hari umugabo wabanye na Dawudi kuna mwenye amekuwa hari umugabo yindura amateka kuna Mungu amebadilisha hari umugabo wangiriye neza kuna Mungu amenifanyia aracyari kokora bado anafanya nimumwegere karibiani nguyu mugabo huyu ni mwanaume afata amafaranga ye akachukua pesa zake yatanze ibitenge hariya ndatanga alitoa vitenge huko vingi urebye abagabo bari muri Amerika bafite ifaranga ukiona wenye wako na pesa huko Marekani bari mukwareza ifaranga bagace mu makanisa basi uyu nacike wanatuma pesa wanabomoa wanaharibu makanisa huya yeye abahiga natwe tugirira ryasho hawa urumuhigasha sinzi mpamvu nyene nakwije ima amaraso ndazayobera ndazayoberana komera Imana amashimeshi cyane chapeni makofi mengi babahiga natwe titworeka babahiga nao tufanye yetu ngubwo uri umulisansesha kwa sababu wewe ni msomi warangirije muri ekonomi umemalizia kwa sababu ugeni ufungue simama na uende ufungue ngaya amafaranga kugura ibyo pesa ndizo hizi ununue vifaa akamage naye anaenda agakubita ingo basi anaenda kufungua kanisa babyara baho bose wa vijana na banyirarume bose binamu wao na wa mjomba ubwo mwishwa wacu yarifunga kwa sababu mpwena natwe tugari tumushike awacha na sisi twende tumsupport tumsupport ariko damani support wahiga lakini hakuna Mungu huko ikima indare zatumasa simba wametumaliza simba wametumaliza mzee simba wametumaliza simba wametumaliza simba wametumaliza kabisa Mungu wetu ndimo gutangara ugugu yeye huwa anashangaa esobundi hapo juzi ndimwivuga butumwa alikuwa kwa kazi ya injili ibujumbura huko Bujumbura bama bagira umudamu mu rusengero wakamwambia mama mmoja wa kanisani bamuheza ifaranga wakampa pesa kandi indege yanjanye babonye n'ukuntu ma video hayiruka waliona vile video zinakimbia arikisi indare zamazaba simba zimewamaliza bama ngo turwanye Matayo umuhungu wa Reverend Matayo yasaze basi tumupiganishe Matayo tumupiganishe tumwangushe bama baheza umugore umwifa Mtetezi wangu Yesu anaishi leo. Mtetezi wangu yuhai. Mtetezi wangu Yesu anaishi leo. Mtetezi wangu yuhai. Harutuvuganira. Kuna yule ambaye anatupigia ntabwo azaduta ahatuachilie kama wa Kristo nimuve mu bunebwe atokeni kwenye udhaifu sanga ayo makuru yasaka na akakuta habari hizo zimesagaa huko ndawaza ati mbereke introduction ni kigwa kimwe nabwirije akawaambia acha niwaonyeshe fundisho ambalo nimelifundisha none wa mudamu yaraje ni wanje mwijoro mukabwira na mama kaja usiku huko yamambwira ngo umbabare akamwambia sikia harutuvugana naye ndiye tunaongea ariko ifaranga yaraziri pesa amekula wogani Matayo babeshe huyo wanadanganya wanamsingizia hizo ni simba wabeshe bangapi je umedanganya wangapi kuva navuka nari ntarabona umukobwa w'umunyamurenge yahukana yeye tangu azaliwa hajaona msichana mnyamurenge alikuwa bado hajamuona ariko bunyi lakini leo divorce zabaye watu wanaachana kiolani chishije maki mwende pole pole muri rukani kizungu mugasiga Imana ya Ibrahimu kwa sababu ya kuwa mahali alafu mwache Mungu muzaramya Imana muhimbaza Imana ivuge mutaabudu msifu Mungu mkiwa hivi kuva naba tangu aishi nubwo ubuzima bwagora hata maisha iwe magumu nubamo babiri mu baravuga ngo Matayo n'umupagani ndahamenya yisigeze hata wengine wanasema ni mpagani ajue mahali ulimwengu unafika nari ndarabona umukobwa w'umunyamurenge asiga abana biwe yabyaye amezi 3-4 ngo agiye gucuruza agasiga umugabo mu nzu alikuwa bado hajaona mama aache watoto nyumbani na aende kufanya biashara hata maisha ni magumu birahari namo mwacecetse ariko mu mitima yanyu murabizi na mnajua rohoni mwenu mnajua hiyo hizo ni simba nini ushaka gusengera ni nani anataka kuombewa ahaguru asimame mara moja mahali yuko shema sifati bitabo nubwo butuzi nahawe n'Imana hiyo ndio utajiri amepewa na Mungu
Yeye ni simba wa Yuda. Mutima wanje nafsi yangu himbaza Imana. muhimidi Bwana. Babyeyi Wazazi, nimureke gusinzira. musisinzie tafadhali. Mwabagabo muri aho Wazee walio hapa, nimureke gusinzira. tafadhali musisinzie. Intare zishobora kuba zaraguteye. Simba inawezekana umeshambuliwa na simba. Haguruka tusenge. Tafadhali simama tuombe. Zaragushamburiye zarakumaze. Umeshambuliwa na simba. Idubu zarakumaze. Dubu wamekurarua kabisa. Ivyacumuri kubirya ndi unatanga. Fungo la 10 unakula. Kuramya Imana ni ugukiranuka. Kuabudu Mungu ni kwa mwenye haki. Mwifashe ku matama ariko zabamaze. Kweli mnajishikilia kwenye machafu lakini simba zimewamaliza. Nimuhaguruke tubasenge. Simameni tuombe tafadhali. Ariko nyine tutifashe nimuhaguruke dusenge. Dusenge Imana yo mwijuru tugirire neza. Niko bimeze. Mchungaji karibu. Mchungaji Bishop Askofu karibu. Aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana, ntiwigeze udutererana. Baba, katika jina la Yesu tunanyenyekea chini ya mkono wako, tukishukuru sana kwa neno lako nzuri ambao umetupea siku ya leo. Tunashukuru kwa mtumishi wako ambao umetumikisha kama messenger wa kuleta ujumbe kutoka mbinguni. Kama jinsi neno lako lilivyosema, tunajua ya kwamba ukweli kuna simba ambao wanalarua karama nyingi za watu. Wengine wanapotea kwa sababu ya kutojua ukweli. Biblia inasema ya kwamba mkijua ukweli, ukweli utawaweka huru. Tunahitaji ukweli wa neno lako ili tupate kuwekwa huru. Shetani asituibe, shetani asitushambulie. Najua watu wengi wamepotoka, wengine wamepotea, wengine shetani amewateka mateka. Lakini tunahitaji neno lako lifikie kwa wote. Wale wote waliosikia neno lako, na wa mama na wa baba, wale waliokuwa mbali na waliokuwa karibu, neno lako lipate msingi ndani ya mioyo yao. Kama vile Biblia inasema ya kwamba neno lako tuliweke ndani ya mioyo yetu ili tusije tukatende dhambi. Asante Yesu kwa sababu utaendelea kutulinda na kutuwezesha. Sisi wenyewe hatuwezi tukafanya jambo lolote, lakini tukiwa nawe yote yawezekana. Asante Yesu kwa sababu utaendelea kutubariki na uendelee kubariki mtumishi wako na uendelee kumpaka mafuta ili yaendelee kunena neno lako kama ilivyo kawaida. Asante kwa sababu umesikia. Sisi wote tushangilie.